Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maniutu daras mari ako magtuy pa kabtangan Iban sulat mabarakat deng Hazrat Imam Mahdi alayhis salam, founder sin Jamaat Ahmadiyah. Hauno bang hamasa tabiaun amin bahtirano atau kang kashtino bang hajaman sin Nabi na kauna biya si Nabi Nuh alayhis salam in nakasalamat habang sa manusia waktu yadto amunain adjung niya bang hakato biyaw ini kapal na habiyaw ini akhir zaman bukun na kapal atau kan adjung amun literal yan amin manyalamat ha manusia atau kan makasalamat ha manusia malingkan amun mga pamandu mga nasihat bangini kabugbugan Al-Quran, Sunnah, Hadis iban nasin uno yung pamando alom sin Jamaat ini insyaallah ta'ala ing kita subay yakin ing kita salamat. Mari ako magtuy pagkabtangan si Imam Mahdi alayhis salam piyawa sa ini ha in panghindo na mo abang hamalayo ajaran ko bang English our teaching sa inpunan niya ini deng daha kashtino lang si Imam Mahdi alayhis salam ini ni ipagpatarang sa jahati niya in pagbayat bangwa sa jadeng hasimod wayron dahalga niya apabila di akaran si mga bogbog sa bunal ibang pag-anggaw ta kanya hakatan pakaradyaan deng aso biyan isyusyu imamogbog apang hindo ko na siyarayan imakasud palom sin bay ko amin nasabot sin Tuhan hajanji niya inni uhafizu kullaman fiddar hati niya inako in mamalihala hay syusyu in halom sin bay ini sumakwa di hay ni di makajari maksurun pagparihala sin Tuhan ini tupod sadya hay syusyu amin nakabutang halikusan sin bay ko amin hinang deng habato deng halupa nasabot buat malingkan sumud de sab haparjanjian yan in syusyu sadya amin mattaning kaagin niya mamunnal hapang hindo ko deng asawab sin yan manjari yanon insilayan nakawubutang na habay ko amun bay rohani in pamogbog apang hindo ko ini suway mattaning kaagin niya mamunnal hati niya aun Tuhan sangat kawasa Tuhan paghajaton bukun barhajat Tuhan nagpapanjari sing katanununo Tuhan di magbaruba Tuhan kakaliban sa lama-lama di sa mga anak iwan wala siya paganak in sa suci de nga sobyan di nakakunan ka na inhibutang siya matto pakrus lan sangon atawa makananam sa sin hindaginis kay kabinsanaan iwan kamatay atawa kan in magkamatay siya in siya wayroon sala niya nakalando in suok niya iwan minsan magduruhon pa in suok niya sa nakalando desab in layo niya minsan in kiaawnan niya yan tunggal iwan wayroon sibo niya sa in katampal niya nagliliw-liw iwan di mabilang in taod bang aon bago na pinda doon ha manusya di nga sawab sing kapinda si manusya yan amin nagbaruba siya tumudyo pakarayawan in Tuhan mahinang lesab Tuhan bago moon para kanya amin dahon siya magsomadya sampay kasaksiyan si manusya yan in kapinda sin Tuhan yan mag-agad habang bediin in kapindahan sing ginhawawaran niya bukunin maksud hati niya aon mapindaron hatuan in Tuhan di siya magkapinda di siya magkawaruba di magkapinda iban sampuna siya doon hadyat niya sa tiap-tiap amin aon mapinda hagindawawaran si manusya harap pakarayawan ipakita desab kanya sin Tuhan hati niya in katampal niya bago iban labi patud marayaw masawa tiap-tiap aon kasambuhan sin manusya ipakita desab kanya sin Tuhan in katampal sing katinggi iban sing kusog sing kawasan niya ipakita niya in kaadya iban sing kakawasahan niya iban kalagwan niya kabastaran niya bangin tao yan magpakita sing kaadya iban sing pagpinda niya doon hagin hawawaran niya amuna ini in puon iban lantay mapakun bang mayta pagkasaksiyan sin hakumkuman si mga ipon sin Tuhan in parkala makainuino iban in parkala makahairan parat siya kamu patuhan ini so blabitud kalagyan sin tumpukan na to in gaus bogbog deng hatuhan tanuman nyo in pamarat saya ini palawom sin pangaten nyo in manghalgai hakabayan sin iman suy paunahon deng hakatan parihalan sin ginhawabaran paunahon deng hakasanyangan simbaran iwan paunahon deng ha mga kalawlahasyan
So sin palangay hakabuyanan adlaw pa adlaw amin yakaran nyo sin matan pagtawakkal pakitaan nyo in kusog sin pangandol nyo hadan niya in kay banan mano sa di hadunya ini di na siya halgaan ding sin panyap dunya iban in tatabangan amin huwat-huwaton nila yan den hakabakayan nila na sadya iban pa mga lasya nila pangayon paunahan nyo siya supaya kamo mabilang deng hatas langit manusya sintuhan in pagpakita sa mga partandaan sin kasila sa yan asal kakay ng sintuhan sa madawhat mo in barakat ini bang wiruon na pagsulangan ibang bang wiruon na haut sin siya iban ikaw ibang bang hakatan waktu doon halong ko kamadyuhan halong persambuhan atawakan bukon halom kasanyangan atawakan kasusahan suway ko tatap halom patikupo sumujud doon halawang niya bas supaya mahinang niya unuin kabayaan niya mon kay mo bang mo hinangon in biyahay ni magparagbos sintuhan doon kay mo amin lugay sin masayad to kaya tapok niya in pamahihuan niya dahin hadun niya ini aon ba din kanyo amin ang gautan niya in panghindu ini mangayo sadya kasanyangan din kanya hawiruon minsan tiyo-tiyo pag nanamon among pangurbanan pagmari bang biadiin in kagi jumatu in pagbaya sintuhan minsan pa ko lalaul suway mo ito'y intikang mo paunahan so amo na ini in rasya niya sinhikamadyo mo iban suway ko magmutuyo diin na in kakausan mo amin magpasaplag sin panghati tungod sin katunggal niya pakatiluakan sin dunya magmarayaw ko iban lasahi in manusya sawabin katanyan mga makhluk niya ayaw mo sila laugi doon na kadeng hasawab sinsimod mo atawa lima mo atawa deng haununo na sawab manawab hikasakit kanila tatap hinang kaununo na hikarayaw hamanusya ayaw nyo pasarang ginawaran nyo amin nakalabi kamo deng hakaybanan ayaw kamo magbisara makasla patiap-tiap tao minsan yung kiaawnan na yan manggura-gura namon kanyo parayawa in palangay nyo magmabuntol kamo iban magmahatul iban suway kamo pati ang punon suway kamo maulong pakatan iban sombibihan nyo sila marayaw habat supaya kamo matayma mataod amin magpasaula-ula in sila hati na mano siya marayaw masulot iban pati ang punon sumakawa in halawom niya mga harimaw mataod de sa manusya bang aturon hakwa sutsi sumakawa in halom sin pangatayan nila kahashasan dakula di ikaw tay mauna alupan sintuhan sa inga suway ko sutsi lahil batin bangin ikaw yan dakula kaulungin mga sila sibi-sibi yan ayaw ko magbansag bang kaw takapanghati ibang panday-pandikal hindui inway panghati sing kabtangan amun aun hikman niya ayaw ko magangan-angan mangdahi bungsi hakaawaman nila amin di mo ipakita kanila in kaingat mo bang ko dayahan sa padpad in kagi mo kanila magpakita sing katatakabbulan suway mo parihalaon in miskin hali ko ding hamanga lalabayan amin larak kabuka ko patuhan pag iman ko ayaw ko magtag-ipon pa amin bakas pepanjari sintuhan pagtawat ko tunggal mon kanya bat supaya malawa inapso mo hadunya ini suway ko pagdapuhan amin intuhanin magdapo kay mo intiwayuan sing kabuhi mo suway karna niya bang tungod pa limo sin paglundang panon iban siya suway ko mabungsi hakatan lumni iban pahinang hikabak pardusahan karna insyayan mahasutsi intiap-tiap mahinaat suway mo mahinang saksi hati niya napakay mo inu waktu doom apag ibadat iban intiap-tiap mahapon suway mo mahinang saksi hati niya gyuna intibukan sin adlaw aun kabuga halom sin pangatayan mo patuhan wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.